Di Saroja Cînosayda Ermenan da li bajarê Duhok Ermeniyên Sinûrê Parêzgeha Duhok daxwaza mafên Xwedkên ji tevî aliyên berpirs lê cîhanê ku di vê rojê de çendîn kesên Ermenî bûne qurbanê hatin bi dar vekirin û kuştin. Parlamentarekî Ermenî jî daxwazê ji hikûmeta Iraqê diket. Kursiyeka kota li Perlemanê Iraqê ji bo Ermenan bihête danan û danpêdanê bi cînosayda Ermenan bikin. هندك تشتى كات نجرون هندك تشتنا تشبينا هندك تشبونا هندك نا هندك تشتى وقت لما بينا هندك نبونا مطالب كرين تشبونا هندك جي جيبوا سيماينا حتى حمي اعتراف بكن او نيكو حمي ارمنيه دلي ما شو مجرى حد بتم حقيقة 5 سنت ناسوکی پارلمان کردستان من پروژه پریارک داخل پارلمان کردستان کر سال 2014 عفو پازده بو اودیم من كده داخل که بو 100 سالیه بو بس اب پارلمان وصولیات ها بو پروژه بریارک بو اعتراف جنوسایده و ام داخوازش حکمت عراق جد کین افرو اعتراف بجنوساید ما ارمنا بده کرن هر وسا کوتا که بو پارلمان بس نواب عراق بو ارمنا داخواز کرد ارمن شیم پتن مطالب خو داخواز کرد قشکی ارمنی جی دوی باوریه دا هندی جهان خلوان که منتوین جهان نکت خودان اف جنوسایده دیسان ده دوباره بنوه ام دنگي خابلندكين ام دخوزدكين شحمي حكومات عالمي وحمي حكومات اجنبي وعربي بتشي حكوماتها بالدنيا ده والشعوبه وش منظماته منظمات المدنيه منظمات اجتماعيه منظمات حكوميه دنگي قال دنگي ما بلند بكن وام قال ما بيجين ام جبيرناكين اف تشتيهاتي سلسله ارمنو اف فرمانياتي سلسله ارمنو تشجور ام جبيرناكين ل 24 ماه نیسان سال 1915 جالی دولت ترکیه و لسردم عثمانیان که 102 سال در باز دبن جینوساید به سر ارمنیان اینو نیزی میلیونکو 500,000 کسان کشتن و به دار وکرن. تنها لحرم کردستان جی نیزی 3,000 ارمنیان هنو جوانان جی 2,000 ارمن لسنور پارزگاه دوهک دیجین اجبوی پارستنا گیان خو دوباره نبونا وان جینوسایدان جی داخواز ججواک نیف دولتی دکن مافی و نهیتا برزه کرن. عبدالصمد ریکانی NRT دهوک